أرككيسن الكاساتي واقعيون أفعال جرجلا واقعيون أفعال جرجلا إسكان دبلا جرامي واقعيون أفعال جرجلا أرك واقعيون تمنتن دوار كيسا واقعيون أفعال جرجلا واقعيون أفعال جرجلا يسوع يادنال آمين زابهر كنيكا نبل سجونا زابهر كنيكا دبلا جرامي زابهر كنيكا واو እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አሜን ለለላ ባጀራ ሞቱማ ዋቀዮ ለለላ ባጀራ ሞቱማ ዋቀዮ ነምበል ሳጀራ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከውን ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የምንካፈለው እግዚአብሔር ስማ በሚለው ላይ ነው የምንናገረው ዋቀዮ ነጋ ከጀሩበት ተንባል ይሄን ነጋ ዋቀዮን ነጋ ለመስል ብለጁ ቀባቲ ዋቀዮን ነገ ይጀራልኔ ዋቀዮን ነገ ማጀተኔኒ ዋቀዮን ነገ አጀራ ሞሲል ነገ ሰገሌ ዋቀዮ ከሰኔ ቢሞቆና ድግደሚ ሰደት ለኮሰ ተቆራ ካብኔት አከዘራ ፋኖር መፋት ለምንወዱ ብስጥሩ ቀበጣ አከዘራ ኦሪዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ እንደስላል እንዲም ይሆናል የአምላክ የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም የሚያዝህንም ትእዛዝ ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም አምላክ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። የአምላክ የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል፣ ያገኙምሃል። አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ፣ በእርሻህም ብሩክ ትሆናለህ። የወድን ፍሬ የምድርን ፍሬ የከብትን ፍሬ የላምም ርቢ የበግህም ርቢ ብሩክ ይሆናል። እንቀብና በዋቃ ብሩክ ይሆናል። አንተም በማግባት ብሩክ ትሆናል፣ በማውጣትም ብሩክ ትሆናል። እግዚአብሔር በላይ የቆሙትን ጠላቶች በፊት የተመቱ ያደርጓቸዋል። በአንድ መንገድ ይመጣሉ፣ በሰባት መንገድ ከፊት ይሸሻሉ። እግዚአብሔር በረከቱን ባንተ ላይ በጎተራ ላይ በእጅ ስራ ሁሉ ላይ እንድወርድ ያዛል ይላል። ዱብ ሰባን ወር ለፋት ሰገሌ ዋቀዮ ጎፍታ ከሰኒ ጋሪ ጎተን ይወርደን ሰገሌ ዋቀዮ ዋቀ ከሰኒ ጋሪ ጎተን ይወደገሰን አቦም ኢሳ አኒ ሀራይሲን አቦሙስ ጋሪ ጎተን ይወርደን ዋቀዮ ጎፍታ ከሰን ሰበ ወረካን እንዱ ማገረ ራይሲን ይኖርቻ ቶጋል ሰገሌ ዋቀዮ ጎፍታ ከሰኒ ይወደገሰን ኤፒኩን እንዱ ነው ኢስን ይንፋ ቶጋል ኢስን ኢንቀቀበስ መንደረ ከሰቲ ማሲ ከሰትስ ኢኔ ቢፈምቱ ዳሊ ከሰን ሚዳን ማሲ ከሰኒ ኦርማን ዮሪ ከሰኒ ጀቦኒ ጦባላንስ ኤቢፈሞ እንተው ጉቦን ከሰኒ ቢቆደ ቡቆን ከሰኒ ኤቢፈሞ እንተው የሮ ገድባተን የሮ ገልተንስ ኤቢፈሞ እንታት ዲኖኒ ከሰን ወሪ ኢስን irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman waaqayyoon godha. Karaa tokko isinitti dhufu karaa torba isin hin baqatu. Gombisaa keessanitti wanti harki keessan hojjetu hundumaattis waaqayyo eebba hin ergaa. Waaqayyo gooftaan keessan biyya isinii kennu keessatti isin hin eebbisa. Kadhanna waaqayyo hundumaa kan dandeessu hundarrattis aaboon kasiif kenname barabaraan kan jiraattu maqaan kee alfaaf omeegaa kan ta'e baroota darban keessattis hojjechaa kan turte har'as warra si dhagaan irratti warri waan hojjettuuf waaqayyo gooftaa baroota darbe keessatti hojjettee baranan dhiimu ባለፉት ዘመናት በነቢያት ዘመን ሰርተ በእኛ ዘመን ስራን አላቆምክም። አምላካችን እግዚአብሔር አሁን ዝቅ ብለህ ጌታ ሆይ በእነዚህ ሕዝብ ጆሮ ላይ እንድትናገር ይህ ሕዝብ ጆሮ አንተን እንድሰማ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ቃል ተናገረን። ዋቀዮ ሰገሌ ከት እንድትሉበዱ ሰገሌ ከሂዳይካ ሰገሌ ከጃባመና ሰገሌ ከናሙፋራ ናሙማራ ማፋይሳ ሰገሌ ከገርከኛ ሃርፉ ለሰገሌ ዋቀዮ ጀራህያቲ ቱመነ በላጀራኔ ቱመነ በላጀራ ሰገሌ ዋቀዮ ገረከኛ ሃርፉ ሰገሌ ዋቀዮ ገረከ ሃርፉ ጎፍታሽን ከረደ ሰገሌ ከኤርኪ መጣ ጎፍታ የሲዳ ከኛ ሂኪ ሲዳገኛ ንትዱበዱ ሐራርኬ ገርከኛ ሃርፉ ያዋቀዮ ሰበነ ጩቡ ኮቲ
dubbi saba kana akkan qabam sababii cubboo baleetti kootoo baleessa kooteetti heebbi wanta kana akkan qabam maqaa gooftaa Yesuus nutti araaramuun fedha kee haa ta'u. Maqaa Yesuus nutti araarami. Abbaa sin kadhadhaa nutti araarami. Saba kanatti araarami. Hidhaa saba kanaa hiiki. Ilmaan Luusifar guyyaa aatiin ergamanii kan dhufan dhukkuban kan abjuudhaan lola hojiin hojjedha jedhanii guyyaadhaa sabni kun akka sagalee isheen dhageenye akka dhaga'ee ittiin hin jiran akka dhaga'ee ittiin hin jijjiiran kan ergame dhiiga oolichaatiin ammaa ta'e kan qabame haa ta'u. Beeraa boodiyaa kan qabame haa ta'u. Sagalee guddaa Yesuus beekama. Yaa dabali fannoo tumera balaa ifadha. Tumera balaa ifadha. Dhiiga oolichaatiin sirra haa qabamani. Sammuu keerraa haa qabamani. Jireenya keerraa haa qabamani. Alkool kaasaa እጆቻችሁን ወደ ላይ አንሱት። ሪማ ማሳቱ ረባያ አይኖቻችሁን ጨፍኑ እንደ መንፈሳዊ ሰው ዘሉ አከነማ ፎዳት ጀከ ሰበረካዋና ከረዳ አሲፍ አሲን ይላልና ከረዳ ዋቀዮ ሂማኒ ካየቻ ጅራ ዋቀዮ ሂማና ሎታ ሂሪካ አመመቃ ኢየሱስ ከንጫለ ሃታው ሳዲቅና ካሴ ከሩጉታ ሃታው ቢኔስ ጅበረን ማካይ ኤርከመሳባቴ ከነበ መቃ ኢየሱስ ከሩጉታ ሃታው ለና ወንድ ለማንቶ ኮምኒ ሉሲፈር ቲሎላጅራ አፎሪ በረኑ ማኩን ቲሎላጅራ ዋቀዮ አራካሴ አብቱናን ሄርከማንዱ አኤተርገሜ ከነጀቱ ዋቀዮ ሰገሌ ገነባጣኑ በተሙን ነንጫው ሻይለ ዋቀዮ ሄርከማን ሉሲፈር ይጨባ ሄርከማን ሉሲፈር ይጨባ ኢየሱስ ጎፍታራ ህያት ኢየሱስ ጎፍታራ የዳ ኢየሱስ ጎፍታራ ተበለበላተና ኢየሱስ ሰዓት ከናካሴ ኡምኒ ሉሲፈር ኡምኒ ሰይጣና ኡምኒ ዳብሎስ kan hilame haata'u sagalee keetiin nuti dubbadhu kana nama dadhabaa gargaari sabni kun suubachuus dhaga'uu akka danda'u ati isa gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo abbaan keenya bara baraan kan eebbifame haa ta'u sagalee nadhaa waaqayyoon dhagaa kan jarrattan dubbadhu bara kana namni haasaa baay'ata malee dhaga'uun barbaadu. አሳ መናገር ማውራት ሰው ይችላል በዚህ ዘመን። ነገር ግን እግዚአብሔር መስማት ብዙ አቅም የለውም። ነም ዋቀዮን አገው እገፈቹና ነም በረከት ይንቀባል ነመስም ብለጅሩ ቀባቲ ዋቀዮን አገ ጅሬን ጅራት ታየናኒ ዋቀዮን አገ ጅሬን ጅራት እግዚአብሔር ስማ በሕይወት ይኖራል ለበሉት waaqayyoon dhagaan jireenya jiraatu jireenya irraa hafa jireenya dhugaa jireenyi namni waaqayyoo jiraatu namni waaqayyoon dhaga'uuni baay'ee gaarummaa qaba. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 19 irraa Yaaqoob መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ወንድሞች ሆይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ይሁን ይላል። ነሚ ያኦቦለተኮ ነሚ ነገውናፍ ማላተው ሀሪፈቱ ጀ ነሚ ነገውናፍ ማልጎቹ ቀባ ሀሪፈት ከናፍ ሀረ ጉያራ ዋቀዮን ነገው ማሪፍ እግዚአብሔር መስማት ለምን ይጠቅማል? ምንድነው ጥቅሙ? ሰገሌ ዋቀዮ ወሪ ነጋል በቆና አርገቱ ሜወር ሰገሌ ዋቀዮ ነገሰን ጅጅረብተን ከከሰኑ ካሳ እቶ እንይን እንደደቢ ወሪ ሰገሌ ዋቀዮ ነገሰን ጅሬን ከሰን ጅጅረብ ነነገኘ እግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ ሕይወታችሁ የተለወጠ ሰዎች እዚህ ካላችሁ እጆቻችሁን አንሱት። ዋቀዮ ነገሰን ወሪ ጅጅረብተን አርከከሰው ለጥራ ዋቀዮ ገለተ ፈጣ ነቦታ ማየ ቀበሬቹ ነው ዋቀይ ሀቶ ደማየ ተስከሰይራ ጎስካሉ ደንደብ ሬብጭ ካሉ ደብል እጅ ቶ ደማየ ተስከሰይራ ጎወምሱ ደንደብ
arrabsee nama ajjees lubbuu ajjeesaa baaqatu as keessa garuu iji Waaqayyoo argee kan deebis iji Waaqayyoo kan sirrees alangaan hafuurri qulqulluu reebee nurraa kan cire sinkan lakkisiree umurii guutuu jireenya keenyatti dhabee nu lolaa kan ture lakkoofsa hin qabnu hin dhiibna jennee dhiisuu wala dadhabne bakka nagaa jennee dhiisuu kan dadhabne har'a garuu alangaan hafuura qulqulluu garafee nama nu taasise lakkoofsa hin qabnu namoonni as keessa jiru. Kanaaf namni Waaqayyoon dhaga'u tokko hin eebbifamu. Namni Waaqayyoon dhaga'u hin eebbifamu. Waaqayyo sira eebbisu warri barreessaa jirtan. Innaa sagalee Waaqayyoo warri dhaga'an maal ta'u hin jijjiiramu hin eebbifamu. Harka keessan qabaa sin hin eebbisa. Warri har'a Waaqayyoon dhaga'uun dhageetti harka keessan kaasaa raasa harka keessan. Warri Waaqayyoon dhaga'uun dhuftanii? Waaqayyoon dhaga'uun dhuftanii? Maqaa Yesuus Kiristoosiin jijjiirama. Ameen. Abidda hafuura qulqulluutiin jijjiirama. Ameen. Yaa Abbaa sin kadhadhaa abaarsa harka kanarraa haa cabu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warra amma si dhaga'uudhaan dhufan warri sirraa dhaga'uudhaan sirraa barachuudhaan dhufan maqaa Yesuus Kiristoosiin abaarsi isaanirraa haa cabu. Ameen. Irraa cabeera jedha. Irraa cabeera. Egaa sagalee Waaqayyoo Museen namni Waaqayyoo maal jedha? Namni Waaqayyoo maal jedha? Waaqayyoon dhagaa jedha. Eenyu dhagaa? Waaqayyoon dhagaa jedha. Namni Waaqayyoon dhaga'u hin eebbifama. Harka kee ol kaasi. Waan ana keessatti maa Waaqayyoon dhaga'e eebbi guddaa si argata. Waaqayyoon dhaga'e garbummaa jalaa hin baatu. Waaqayyoon dhaga'e of dandeessa. Waaqayyoon dhagaa of hin danda'a jedhame. Waaqayyoon dhagaa of hin danda'a. Inni kan ate soorame. Inni kan bare soorame. Atoo amma yoomitti garbummaa jala jiraatu. Waaqayyoon dhaga'e Waaqayyo lafa kuftee ol si kaasa. Ameen. Olka'e raariyaa sooramayyaa. Lafa kuftee ol si kaasa. Akkuma lafa ol kaate rakkina sirraa gadi gateera. Raarii maama tooraya. Dhiiga walichaatiin amma qulqullaa. Dhiiga Yesuusiin qulqullaa. Abaarsa sirraa cabseera. Dhukkuba sirraa cabseera. Kanaroo sirraa cabseera. Ormaaf ergamu sirraa cabseera. Taa Yesuus gooftaan. Ameen. Waaqayyoon dhaga'u obboleessa koo ormi dhaqeetu raammoo bitatee nama ta'uu barbaada. Raammoo bitateetu konkolaataa bita. Raammoo bitateetu gamoo ijaara. Atoo raammoo bitatee akka nama ta'uu barbaadda moo? Maaliif Waaqayyoon dhaga'e samiin sirratti banama. Eebba tokko Waaqayyo sirratti roobsa. የእግዚአብሔር በረከት ባንተ ላይ ይዘንባል። እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ሀብታም ያደርግሃል። ለኮስ ለመረጥ ተከዝር እግዚአብሔር ለሚሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር ቁጥሩ 2 ላይ ይመስላል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥሩ 2 ላይ የእግዚአብሔር በረከት ወደ እነሱ ይመጣል። ሄቡ ዋቀዮ ገረኬ ሰንፋይር ሚለቀበነ ዴማ አዴሜ መለኬ አሴን አሜን ወረበ ጀነማ አዴሜ መለኬ ሰናዴም አሜን መለኬ ሰናሴን አሜን ሴራው መማበቆና ድግጀምጃ በረቤላ ጀራ በረ አብርሃም ቤለ ቱሬ ቤልቶ ጅሩቲ በረ ኢልመሳ በረ ይስሐቅስ አርገቴ በረ አብርሃም ማቱን ቤል በረ ይስሐቆ ቤል አደረግ ዘሪ ትነልባጅራ አብርሃም በረሳ ቤለ ቱሬ በረሰ ቀናስማን
waaqayyo gara salfet asumata asumatarsi eebbisa. Waaqayyo gooftaani maal jedhan nama kana asumata jedhan asumatarsi eebbisa. Kakuun abbaa keetiif kakadde siifan raawwadhu. እግዚአብሔር ተገለጠለት waaqayyotti mul'ate seera uumamaa boqonnaa 26 waaqayyoon gaafa dhageessu waaqayyo nama eebbikee jiru si argisiisa. እግዚአብሔር ስትሰማ የቆምክበት ያለበት በረከት ያለበት እግዚአብሔር ያሳያል። አረ ጉጀት ረብሶታቴ ሲሞ አዋሳ ገሰ ሲብሰታ ዮካን ዱካሚን ገሰ ገራን ገሰ ሲብሰታ ገር waaqayዮን ነገይ waaqayዮን ነገይ ተስፋዬ ጉጀ ከሰተ ብሰተ ጉጀ ታይ ለከኖ ማየት አደም አዲስ ትደግ waaqayyoon ነነጋ ጀራ waaqayዮን ነነጋ ከናፍቲ ቢቆጅሩ ነነጋ የለ waaqayyoon ነገው ገረ ፐርመገስ ይሳቅ waaqayዮን ነገ ታይ ለኮሰ ኩለ ለማጣጣን ይላልተኒ ምናም ፈጫፈተ ወጋ መሰረት አልከኒ በገልፈተ ለማውን አገሰት waaqayዮ ሲብሳ አሜን ጀራ namikeen lafoonaan barbaadu lafoona waaqayyoon dhaga'u waaqayyoon namni dhaga'u maal isa mudate yookaan isa argata እግዚአብሔር የሚሰማ ሰው ከሚመጣው ጥፋት ይድናል። በዲሰ ቡጀራ ሂሮት waaqayyoon yoo dhageesse badiisa ilaawaltu du'a jalaawaltu seera uumamaa boqonnaa ja ዋሴና ነው ኢላላ ነቃት ብየላ ባራቲ ሰብ ባየቴራ ሆሬራ ገሩ አከስማ ጀንዲና ኩተለ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ስለዚህ ታሪክ ታላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እጅ ምድር አጠፋለሁ አለ እግዚአብሔር ነምበለስ ማሎ ብየከነ ነምበለስ ለበከነ ነምበለስ አትገሩ ቢድሩ ወጀተ እግዚአብሔር የሚሰሙ ሰዎች ከጥፋት ያመልጣሉ። ከሚመጣ ጥፋት በዲሰን ሙጀላ ሆን waaqayዮን አረገስ ኪዮሲ ቆጳ የጀላ ሆን ኖ አቃዱ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ኖ አለብሰሳ waaqayዮን ፋነት አስበት አልገተን waaqayዮ ጋር ማልተ ነሞተት ገዴ ህንገሩ ህን waaqayዮን ነገየ ከራሳ አደምሰሳ ኤንፋነ ታስባት waaqayዮን ፋን ከራሳ ኤንፋን waaqayዮን ፋን ጎለት waaqayዮን ፋን ጎለት ለኮሰ ጉረሰዲ አቃትላላ የስጋ ለባሽ ሁሉ ፍጻሜ በፊት ደርሷል። በዲሲ ነሞተ ፎሉ ፈተሪ ያቴረ የሮም በሪሰሳ ገየረ waaqayyo musnoyin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula godraa itti raawwatee dhufu ga'eera. yerootti raawwate uumamni hundi foon uffate hundinuu fuula godraa itti raawwatee dhufu ga'eera. aritani gudi yaateera obboleetti yaateera yeroon yaateera yeroon badi ilmi namaas deebi'ee naanuf akkasuma ta'aa jira. አሁንም ይላል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ላይ አሁንም የቁጣ ጽናት ከእኛ እንድመለስ ከእስራኤል አምላክ ቃል ኪዳን ሊያደርግ ዘንድ በልቤ አስባለሁ። ኤከም ሰሩ ጀራ ኦሉናፍ አን ዋቀ እስራኤል ፋና ዋዳገሩናፍ ሙርቴሴ ከሚመጣው ጥፋት ለማዳን ኢሳንጂ ኢሰዱራ ጂቸትስ ጉያ ድራት manicha qulleessuun jalqaban jiicha keessa guyyaa 8ffaatti hamma gaardafoo manichaatti qulleessan guyyaa 8 itti dabalanii manicha qulleessanii walumatti ji'a duraa keessaa guyyaa 16ffaatti qulleessuu isaa irraawwatan. ምን አሰብክ? ከዚህ ጥፋት ለማዳን ምንድን ነው መፍትሄው? በዲኑ ፉጀራ ኦሉናፍ
ፉርማንሳ ማን ዋቀዮን ከደቹ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ቆረምሰት አከንገለ ማልታደ ጀቤሳቲ ከረዳ ጀቤሳ ከረዳ በቆናጃ ማርቆስ በቆናጃ ለኮስ ወደ ሰደረክሞ ከዘረ ከኪፉ አድነን ብላችሁ ጸልዩ ዋን አማጀራ ነው ኦልች የላት ማልታ ከረዳይ እንከምብራ በዲሰገላ ኦሎዳፍ ቀልቢ ድድረቹ ኢፈመ ጭቡ ኢፈመ ጋፈቹ እንከምብራ ሰደፋ ዋቀዮን ሰደፋረቱን ካን ዋቀዮን ከደቹ ኤርሚያስ በቆና ሶዶኒ ሰዲ ለኮፍ ሰዲራ ቶኮ ካፍተኒ ጋር ሆኑ ብርታኒ ነምኩኒ መናይዳ ከሰግራ ታስሮ እስር ቤት ያለው ትንቢተ ኤርሚያስ 33 ቁጥር 5 ላይ ወደ እግዚአብሔር ወሱ መጣና ወደ ነጭዋል እኔም ይመልስልሃል አይደል ዋቀዮ ማጀራ አነከለ አርስ ስንደጋ ሲወደር ሰለ ዋንተ ቆርጤ ትብረንገየ ስተርጊሲ ዘይኔ ዋበ ፋርፈና ኢባው ድክተም ቶክ አይኖቼ ወደ እግዚአብሔር ወደ ተራሮች አነሳው ረድኤቴ ከወዴት ይምጣ ሰማይና ምድር ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ኢተኮ ገረጋሮ ታቶን ልካስ ገርጋራንቆ በንቲዋ ቀብለባ ቀኑ መብራ ናዱፋየን ገረሳ ሂዩ ፉርማን ዋቀዮ ከደቹ ህንዲዱማ ወሪ ዋቀዮ እገሃን አማይሰተ አማውል ፊን ዋቀዮ ሙለቱ ዋቀዮ ዋቀፍቱ የእግዚአብሔር ክብር እስከሚገለጥ ድረስ እግዚአብሔር ያመልካል አማውል ፊን ዋቀዮ ሙለቱ ወጀር ገቦታ በቆና ኩረጃ ለኮሰ ድግደሚ ሸን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 ላይ የእግዚአብሔር ክብር እስከሚገለጥ ድረስ ገራሃል ከን ወለቃት ጳውሎስ ሲላስ ዋቀዮን ከደተኒ ፋርፈተን ወርሂ ደማን ሞ ኢሳን ነገፈቱ ቱረን ድንገተ ሰማው እንደመንጨ ይዳራፈሙት ሶቾይ ለፋ ጉዳን ታይ አቹማን በልበሎን መንጨ ይዳው እንደኑ በነመኒ hidhaan warra hidhamanii hundinuus inni kaman namichi mana hidhaa eegusun warreeree hirribaa dammaqee balbaloonni mana hidhaa banamuu yommuu arge warri hidhaman waan sokkan se'ee kanaafis billaa isaa lukkifatee of ajjeesuu barbaade Phaawulos garuu sagalee guddaadhaan waa of hin godhin nu hundumti keenya as jirra jedhee itti iyye isaan immoo gooftaa Yesuusitti amani ati hin fayyita maatiin kees hin fayyu jedhanii deebisaniif isaan dubbii gooftaa namichatti warra mana isaa keessa jiran hundumaattis iniman halkanuma sanas ofitti isaan fuudhee madaa isaanii irraa dhiqee inni yeroodhuma sanatti nama isaa hunduma wajjin hin cuuphe maatii masaafaan waliin hin cuuphe Phaawulos sillaas mana keessa galan hidhamanii jiru